Ipakilala ng Provincial Government, Environment and Natural Resources Office o PGNRO at ng Department of the Interior and Local Government o DILG Pampanga reng best practices ning balena ning Santa Ana karas king solid waste management o ipamagmandong basura kay bat ning gewang inspeksyon king Santa Ana Materials Recovery Facility o MRF. Agpang kareng ahensya patunay tining epektibong pamanibala king basura. Ang magdulot ning maragula tipid king pondong ning local government unit at kapag nasang akwa ing 0% waste para king mas malinis at progresibong Santa Ana. Natutuwa kami na nakapagtala ng isang best practice ang LGU dito sa bayan sa lalawigan ng Pampanga. So with this kind of practice na ginawa ng LGU, I hope maging eye-opener ito sa buong province, magaya yung ganitong practices nang sa ganun once and for all lunasan natin yung ating matagal na problema sa garbage. Pepasyag ng Mayor Dinan Labong na inutos na niting agad kakawani, reng basura, karasking pasilidad, reng biodegradable, recyclable at reng residual, bang mas apabilis at mas maging epesyente ing proseso. Yung pamumbali, mas segregate na. Minya kaming order o instructions na yung pamumbali segregate na. Yung may limang klaseng basura. Kami naman, may sabi kayo siguro instruction pero atin yung boring kahit ang will ko sana tupad langan. Sabi ko inge mag-segregate kay papakwa basura. May atong concern king basura, kareng mani munang prioridad ng Labong king kayang administrasyon. Proud kami na yung simpleng bagay na agawami nakakit na rin dakal. Kalupanapin, maswerte ko at kung membro magaling at masipag. Magyakya mo din ng instruction, kagawa na ng gana-gana. Anya masaya kayo masaya at proud na proud kami na yung King LGU ng Santana agagawa ming dapat panggawan. Manwala yung PGNRO ating DILG na malyari deng pakyapusan reng aliwang balen ing Santa Ana bilang modelo ning masalese at responsabling waste management. May mga kanya-kanyang style, no? May kanya-kanyang paraan kung paano may address yan. Siguro, ako, I would say na itong ginawa ni Mayor Labong ay hindi naman katakataka, kundi very basic lang ang ginawa niya. Ni-reduce niya yung 100, ginawa niyang 10%. And eventually, gawin niyang 0. So, yun ang ultimate goal niya. Sa tulong ng kanyang mga membro niya at mga executive department siguro. Kayabe, dina Jonel Del Rosario at Leia Pama, ako po Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.